Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kalanganan coach, kap nga coach. Kapeng kiyang kauno sa pulmakosanti don achay nor. Kalangan kiyang asngakan nor. May coach kitong ya. Poyen ka konoteran wach. Likapan pong nanwe nanalulu Hawaii. Praise the Lord. Niyay we ay quiet time. We are kapakap ke kompakapay kan chorus. Ay panay kan masusuma mamiminan ka pal sa julipilipil. Anganan coach pil pleu pus. Yan tauta. O Peikiong riyay. Kompakapay kan sa julipilipil maban yang yanan life watch. Kalanganan coach kasalelia iraikan mapan Peikiong ya. Dan clock watch tabil mur kasalelia minggu. Kalanganan coach. Monay pantola. O share sa pulma Mahsen. Akchahiw pa no kapakap wasakamiya yang ya. Lukwar yang kawano. O meng samach siyo wa coach kalangan. Kapeng kiyang kong Lord. May isang kap, may isang lengan, may isang kapay. Mabinir kachin kosanet yer Lord. Yan yang konodran which we reckon mabilpan Peikiong ya meng sam. Ach kapeng wa Lord. Kasapal kalangan ang purawang kong meng sam. Kupurang mo men paitan sa ukan koros Lord. Meng sam kong kachin sawa manaman kish Lord. Open ach wasan rong Lord ach malya lo meng sam. Kamu cara ko mong yung koros o meng sam. Sen kak korong apana. Ew kupana Rong mau sapal mamasan Lord mabang kopulupul nan kulak wacho Lord. Sen kak dedeki meditate los tan pongi we kila sapal mamasan kan koros Lord. Sen kak baik o kapayatan sa kan koros poyei kupra mo Lord. Sen kan lamukan kami o Peikiong sapal mamukosonet karus ya meng sam. Pabenir kachin kupurki karus yar soja manan salangala karus yan ka kamola kalangan kamu Lord Jesus kam kachin tatongken ya meng sam tatongken ya Lord yan ka kapul sapon mamasan speak through me Lord Jesus iyay kapakap meng sam so chungay mekos Lord so chungay mekos sapul mamasan Lord and patnan mong yung kan koros maban ewang yanan clock was Lord me koros me pan kapul Lord and kak patiti and kak tatok nan he will moro meng sam bukom masan i masapul mamasan manaman i maban kan kapungkich i maban kan kamarani kan kich me koros masapan kan wiyanan moro was Lord kom masan i masapul mamasan kan kowe yo proto sojo kaya po Lord meng sam yay kapakap masan mabang kapulupul Lord and lukhet o iray kan masan salong and kamarahat ay iray kan makatahan ka kachaw-chaw o and kamawi lang koros masoma o Lord meng sam yay kapakap korosan ang kukoparabor makamu kochen kochakan kaunakan masocha mekoch apal remo Lord Jesus kalangan kamu Lord kapeng kiyang kamu Lord me koros isilati Lord silakan kishti in chamu yo meng sam po witung oter ko to kawela life what yo meng sam kalangan kamu Lord Jesus kam kachin yang kashinan kulak what yo meng sam image may party o sakar kitawang kamu Lord kaprawang kamu kapel lengan wow koros meng sam kasapal kalangan purawang kamu kaleb Lord Jesus kamu kaleb meng ay kaon sa party nilang lang kapay and as kaon at son kamor son kaway Jesus Christ amen. Amen. Praise the Lord.
kaselelia maingko kalanganan coach pon Momourki Essansal niyay wiwiyay ewang kauno nganan coach inanan pupusya tama kauno pulnanay mongyong nistoran kapay waj yan taw share kap nga coach kalanganan coach kauno mama sa niyang child ranwaj child bosan ki masanan coach ong kumail riyaikan memir nan maurwaj mauran saulang mauran wiya papa kauno masan waj emen encourage ija kumail child korosan kaya lo komat ong masay ko tunan maurwaj imanin tayang komwi mesolaran saw iyan sawn pilata ranwaj pagkata kolula pantala kata kolula nan hel iyan sawn pilatan ay sa me asingokan mauro mimi charem o mimi charey kecai teyer kos-kosaya momotso wiyaja men kamen menipana aramas saulang wiyawasan kapakap momotso dame kayo kasambal masanan coach foundation in maur o ay maur masanan coach makomwi yaman makin watak masanan coach ran koros nanchiyang kelail o komat Pwai masanan coach mapan kalway kajay nan maurwaj lau kajay petalong nan wain coach nan heaven ren kauno makomwi yaman makin ransarawi Absurdo au yau te kenuk masanan coach rahan koros ap kapan luwaj Jebel ban pichi-pichiyuk Jebel kupurmak Jebel ban pichi-pichiyuk Pwai masanan coach mawya katlas masanan coach magchekak pewekiti witingan Jebel Kelang essential nan masanan coach nan son kaisak witingan Jebel Lipirapo mayay setan ija en koton kawela kamela prapala maur Wekya nane yanga mebanyangi kulanan hel kaiten keca kapukupukta pukjan yang kulanan hel Arimen pokita riyay kampakapay Wiyata pilipil makomusek yang maur yang kauno memor yang kauno Wiyata pilipil ranwaj puweta pantala Kelangsangan pengepengkan makcay sosopay nan sampa corona upanakan saminimin panakan kailongkan chay mimir imun ansaw Meman mata sampa ban puralang mas malaylay bebol esajapan puweta kecay mimir ni imulan ansaw Jay mimir nan revelation kautiyal. Socho wasakis nan kautiyal kapan tiyar sampa pan puralang peace. Sampa pan puralang pepol. Socha jay mir nan kautiyal. Or kosampal. Ajay maur
jailen boson kita Mahsen and Koht. Mahsen and Koht essential nan son ew. Me yei Mahsen no ima Koht. Koht ima Mahsen no. Kejailen Dedekihla Koht manage. Jai bananane wat. Au yau dek balingane jail. Sapul ma Mahsen. Jailen kak pewe kiti. Dame cepel kan pejikan ke jail. Kelang kapunat kan, kacau kan, somau kan, song koros mesakanakan, mesuat, me atan ke tip, I cepel makan pejikan ke jail. Ke jail aramas mau kai. Kapukan kauno. Ai pil ke jail aramas, me cepel kan use. Ar kampake kecewiata pilipil, wato am kacau kan ran kauno. Wato am kapunat kan ran kauno. Wato am somau ran kauno. Socha aman nan sampa. Likan kauno. Makakkamawila somau, makakalam kacau kan. Wakitang da kamarata. I kochen kapay. I kochen kangatrela kapay kan pona chay maur. Kaitan kuprang kaunok chaylan insensuat. Bajo, matmatak, soma, punot. Kaitan kuprang kaunok. I chapel makan pejikan kejail. Go way kejail. I chapel makan kamas kuni kejail. Kas lang opani kejail po kejail de kelangata, kejail de rongata, memelelo. Ya memelelen Mahsen and Koht. Amman naman anana pe 9 puk sarawi. So la rain sa un tupentong rain sarawi kola sarawi. Eso chichar. Niyat le rangkonop chepel en wietatong kanya pichiya. Ayam pangkola rain sarawi pakeuja. Eso chichar. Ran koros. I Mahsen and Koht mewya kele pachail. Tara pachail. Sawasa pachail. Kamarain pachail. Amen. Kalangan and Koht. Nanson John 1:4 wasaw Mahsenime. Mahsen no yei person and more. Yei person and more. Kejailan person ke Mahsen and Koht. Bu yei person macang. Yang momen person macang. Ka song chepel pan watong ya. Ipan asa. Beweti. Amen. So chelipil. Tama chepel pan watong ya. Ipan beweti te Mahsen and Koht. Nan matu payo koti. Magmay pan purala watak wasaw. Jesus monok. Chepel kasong-songi. Nan sapjon. Ran paisak pong paisak. Ang sa may kaisisol. Mohanapan kalobola. Chepel kasong-songi paksilu. May pan purala kataropoy wasaw. Tama Jesus kan sapang ke chepel. En chingtier. Me koras ing chingtier. Koko way sangmen. Haripil kopratong ke chel. Imak chepel pan wuya. Chepel wato mekos makapunot. Kain sensuat kamatak. Ke chepan pilintang chepel en chingtier. Koko way sangmen. Kechay makin pain open nang chepel door wanim open door rechingata kisin window kisin open yo kechay makin waitang chepel.
iso chukos ko se ya match dana so chukosong songin kwatong ya so nan Mahsen o Mahsani kosong song koros me lellel komui e lellel korusia kalanganen coach jelanane person ki Mahsen and coach but jebel mi merejel 24/7 ai jamak cheban beweki dilikang men jebel kan witingen jebel kan me ye Mahsen and coach I nei tai katlas Mahsen and coach isichaka kwaseya may poson kauno ayam ban so chao de kan ya Mahsen and coach pwe ye coach me ye Mahsen no I mesila pachel tara pachel sawasa pachel kalanganan kauno kijelen kak wewe ki sapol man kauno Mahsen jelen kak wewe ki ye sawasa pachel ma kauno kochki tita bon sampa ye ngen sarawi the Holy Spirit ngen sarawi kalep maka kawewe kapisa chikiti sapol mamasan bokselen kak wewe ki Dedekihla ki banana ngen sarawi na socho ngen sarawi rejel chepan wata socho kakaleti wewen sapol man kauna Mahsen Armaing Riego Gen sarawi ang kaksawa sa komuyongoy kichail ma wiyat champasan coach amma naman kichail wiyat champasan coach wanganan coach ang kakkosh tirey champas wach anana makalakal yatuan ay ban kamakalta kichailan kalukila tipachel socho meman kakinta me socho tipa kichay koros keito nan deep artami mentayang komui ranwach ama naman kichail kalukila tipam koros kauno na patar I kochen mak apan makong tipachay koros apan kamakalesang tipachay koros o akin manokela deep makchekin pagmangkiyang ari icha way ngen sarawi en kwachilong lalong wakachama uya champasan coach champas wach anana makalakal ta makaunan marochoroch mayay setan pichi kan kichail mas kichailan kalukila o sope isang tip sope isang song koros makin kiyang shay tip kato wana way isang song suwat makchaikan uya bakaran kauno and sawasa ikchail kapakap yang kauno likwar yang kauno ono patar puen koronge kapakap ngit kan sincere prayers kapakap me pulitasang nanamong kowe hintawi sang nanawaman me pen salangawan pan Rong kauno pan koronge amen Ar kasampal champas wajan makalakal kalula melel walia kapla bakran kauno en kawalia kapui amalial am mongyong o am soul kasampal jailan kasamo Christ nana jay maur Christ ye Jesus Christ ye ija al melel o maur jailan gak yang kola rensama jailo may ye God the Father nan wen coach
Essential nan John 14:6. En jingtier. Soche excuse. Soche excuse me ban lel ranen kateko. Isocho kasamo Christ. Ibang katenki. Ewiayer kilelen met mietebay. Witan automatic hell. Pwe isocho wiatay al. Pwe icho alen kolaren samo. Chalen alayang child Christ. Kasamo Christ nana chay more. And we are chay count. And we are chay sound ka wait. And we are chay sound ka more. Cause sampal count, sound ka wait, sound ka more. Miyacha me kasamo Christ a penny ka count penny. E sochopong. Niya ban kasamo Christ kichay no ki yanger. And coach long lala child. I count ka child ta. I ka wait ka child. Pwe I me sound ka more pa child. Hallelujah. Hallelujah. Kalangan ng coach. Kchaila na poson. Poson kauno. Poson ki sapul mamasan. Achay poson ban kwerta. Ansaw koros. Chay beweti song. Nan sela kan morwach niya chay ban so bay song. Achay poson kan kwerta. Achay poson kan lautla. Niya chay kan beweti tame chepel kan watong chay. Kauno muitata. Chaylen lel song. Lel kapal. Kaiten en kaway ka chayla. Apan kapay ka chaylta. Ka chaylen kwerta. Kauno men kilang. Chaylen Poahsoaniki sapul mamasan. Chaylen keli ki sapul mamasan. Amen. Kalangan ng coach. Pamasan ng coach en kakbatiti lala chayl. Kachaylen wiyat tatong ran koros. Imen watong chayl kwayo. Kachaylen kan rong masan ran koros. Rong masan ran koros. Rong mau. Nampaew. Niyam pain wiya watawatak. Kalaka silent reading. Read aloud. Watak masan o ngilaut. May pain salangaman pan rong. Makaban silent reading. Chepel pan pichi yukati. Chepel pan wata usangan katrap. Takamayri yukala. Wakata watakata memelelo. Nanchiyang mo nam watak masanan coach. Masano. Kapakap. Ingan sarawi mepan kawait kachayl. Ingan sarawi mepan patak yung kachayl. Ya wewen. Tama kauno mamasan yung kachayl. Hallelujah. Arko sampal. Ran koros. Kachaylan kamongo kapalingan ni chayl. Bueng ka kwerta. Sang niya chay pan rong masano. Essential nan bukan Romans 10:17. Mea chay posen ken kwerta sang niya chay ken rong masano. O rong masano ken pulisang batang ke masano. Ran koros mengko. Nanchiyang ran koros. Aute kenok. Chay laute ken kecayl. Kamanga ke palingan ni chayl. Klang I palingan ni chayl mana na kwerta. Kauno I ngenew. I ngani chayl mapan petolong nan wen coach. Kaiten balwar ka pang puralang puel. Balwar ka wiyaja champasan coach. I magchay panananak ka na yung en kelail en makalakal socha tip. Ay nga na chayl machay panananak kay rata. Pagchaylan kak build relationship on kauno. At chaylewang kauno ang laut la ang sa ukaras. Palingan na chaylan ang kwerta puat chepel pilngenew.
Chay suka bakri chapel. Palingan child. Mana na kwerta. Bawasan ke Mahsen and Koht. Bok chailen kak belian ta chapel. O kausaway. Pakiyaway sang. Ni Maranis. Maran count Jesus. So Umar. Maran count Jesus. Kwayo may entire Rong mau. Karyawan ira. Chailen kak bawasan ke Mahsen and Koht o ya Momourki. And so chorus may chailen Dedekihla Mahsen no. Wat bok chailen Dedekihla. We kila. Marain kita. Bok chailen we Momourki. Ran chorus. Tama kau na Mahsen yang komo yung ngoynan. Ewe ran chailen kapayata. Peikiong. Kiyong nan wiya. Aban kasaleta chay posan kau no. Kaiten chok chay ban watak apso chok kiyong nan wiya. Essential nan bukan John 8:32. Wasa Mahsenik chailen Dedekihla melelo. Ya melelen Mahsen and Koht. Chailen Dedekihla melelo po melelo me ban kasalata kik chaila. Melelo me ban kasalata kik chail sang. So mau apal punot kinds with addiction so chalipilipil. Me chapel pichikin kachail. Mahsen me ban set us free. Or makomo men salatakla. Bawasan ke Mahsen and Koht. Autaken komo Mahsen and Koht. Kama kaleta jumpasan. Wanganan Koht and Kochti o sawasayuk. Kawaitu, kakauno, kakalwayuk nan selakan maurwaj. Amen. Kalangan and Koht. Essential nan bukan James Raya Waisa Kisu Wasaw. Mahsen yang kecil me. Poson me socho wiya yang. Poson me layo. Or kasampal. Chailen auteken kecil Mahsen and Koht. Chailen Dedekihla Mahsen and Koht. Ira kasilu. Me ye chailen Peik. O kapayata. Peikiong sapul Mahsen, sapul kosonetakan, sapul promise kan, sapul kokolikong child. Ok chailen kapayata. Peik o kapayata. Peikiong me koros. Makau na Mahsen yang child. Kiyang nan wiya. En kasaleta. Achay posan kauno. Essential nan pukan tuturana me lemao silisak riyaw ko tilal silisak silu. Wasaw kaskasala yang chailen Peikiong sapul man kau na Mahsen. O kapayata kosonet karos. Pumakchayban kawela cha cha kosonet. Achay mau karos banso chukachapa. Kawela cha kiyang chailer tip. Ran kauno, socha tip, chow te marara sang Tip, socha Sang chorus, me sakanakan, me suwet, me sang chapel, mapil cha, tiber. Miyayar samen, miyayar amrap, and tip, me pan alayang ay pan sujiyang petelonan wing coach. Mepukach chorus in chungti. Or kasampal, kchailen auteken kchail Mahsen and Koht. Kchaiban wiya Dedekihla. Kchaiban lamuka wiyata mekoch me kaiten kupuran kauno. Atamak kchaiban ut wiya, kchaiban bawasan ke Mahsen and Koht, kchaiban an ke maur, me mau. Maur me lingan, maur me pepol. Melel, kchaiban sobay kapal, pementa, men kairata achay poson. Men kalautela chal ewang kauno.
mak chaiban insana mau chor chaiban uti sang wat watak Mahsen coach uti sang kapakap aklang ka palka chai sopai pa chai rewang kaunon laut la a chai poson kaunon laut la ar kasampal chailen poson o kamelele kauno pok chailen ka kwerta nana chai poson. Glory Jesus. Nan bukan 2 Corinthians 6 irachikuchik isak walu may bilka kola chok wasaw o kayon koran silu isak wano isak kusu wasariyawaj iran puk riyawaj kaskasale yang kechalma uya champasen coach or champas wach anana makalakal jailen kalukilat pachailkan kauno ono pataran makong chail kalukilat pachailkan o so peitongi o person ki achay mauran person tapon masanon kot so chaye usong a masana maban kait kachail masana maban terak kachail coach en inaw me koros inaw kitierma wasat kan Dedekihla inaw bukas nanchiyang watawatak jailen wewe kila yakupuran coach kan nanchiyang payaw taot ki awte ke palingan jail buen koirta one laute na jail aw yawte kan jail Mahsen coach o ya kosa yang kauno nan kapakap we magchaiban kosa yang kauno jailen kapakap one lauten na jaiban wangi ai one lauten kauno ban sawasay jail kamaraini jail ran koros kalanganan ko sapulman kauno Mahsen me yeyi person na jay more me kauno pupusya na nisoran waj yan tota blew share kangango jail koros me miyer nan more waj me uya papa kauno me uya lar serien coach kejay nanchi yang lalapach Kelailo komat sansalan Joshua 1:9 laulel imwi teruti terpangakita chepel me banwato papam kokon kechailan pangata chay ter togyang kechaila ramasen peweti kay ong kumail mesay kotonan morwaj memoryang kauno sang ni sawewe imenin tayang intayang kumail ananayar pilata kauno pues solar ainsaw me chocho kun Rong solar ainsaw raban uyak ben komang koror iwan kauna limpak enanan chiyang kapante Pwede kaitan ko purang kauno manan salong wala. Kauno limpak. Kikiyang kachay chance. Chansen ko lula walya kapla sope ito. Sope yang kauno, memoryang kauno. Pulikiti peranan sampa. I peran malan sampa makin kiyang kachay tip. Chepel pan wiwiay jail 24/7 when kikiyang komuyongoy tip and kapul pali champasen coach wach ai makasampal makauno pusya yan share makchaypan person ki Mahsen coach akchaypan peweti witingan chepel likamakan mekan pichpichigan kachay kilang tame Jesus kwasto pon sampa tama sansal pon lopo
Mona kalopuala. Rakaloka. Rawaki. Jesus kasalayang kachailer. Me koros nakir pon lobuo. Kalokolongkan walian kachaiti. Walian kachaiti. Enale lokolok. Pue ichem way me pan puenta tipachail. Incha me karatio pon lobuo. Incha puela palapeo. Dan witan away sang achay sapung koros tipachail koros. Masani menta makchay we cha kila tipachail. Yawan laut, yawan chocho nang wiwiatip. Kauno onapatar en magakiyang komoy amsapong. Magakila sapong makomoy pan confess. Submit on kauno. Surrender. Surrender ang maur. Kapakapiyang kauno. Lukwariang kauno. Iko chen mag. O paki en kawalyakapwi. Ang mata-mataw, ang mauyong, ang maur. Lukwariang kauno. Saan koros sa chilipilipil, watong kauno, masanir. Kumay kotore. May watong, may kochaw-chawkan. Lipuanola pon kalaban Christ. Lupa-lupkan at chay sumaw koros mahular. Chukolong challenge sa sumaw. And nakir. Me koros nakir. Pon lopo. Kachay mesawewa kin may tang chepel. And kakao na chay maur. And pichi kachay. Wa chepel rapa-rapa kiyanga. Jonanel. Akaw no insense wetki. We el sa chawiyawita on kapagapag menta aramas. Meta pa kampakabachayl, memelar. Mesocho kaw na pataray maur. Imagine ra uya lokolok yawasa. Essential nan bukan look. All ko popo, isa na mabon sampa. A Lazarus. Makin ko lang mga pana chepel. Kilang isa na mawon pon sampa. Nahin ko moni. Pen kakauno. Jiyak samin kan. Peran malan sampa. Ikisan maurin all ko popo. Esa chukaw na pa maur pon sampa. Yawasa entapya war nanel. Ewiya war nanel. A Lazarus maketikan kin cham ya kainskan. Ekin mga ban chepelin anol ko po chepel. Tama marati imekin kang. Lokolok pon sampa. Imula yawasa. Nan heaven. Essential nan bukan Luke. Mimren Abraham. Hallelujah. Kop nga coach. Arimen pa kita rejail. Chay wiyata chay pilipil. Chay wiyata chay pilipil ranwaj. Nan kulakwaj. As ngo ko mimi charem. Chaman makao no kalep mangi. Achalan son mela. Osingo kachta uti, kachasay kuyata cha pilipil mapung. Pilipil mapung yeyen kasamolong Jesus Christ na nay maur, o yen mamaur kasapol mamasan. Pon yay ban pay ko kapoyata me koros makao na masan niyang komuyongoy, ak chepa niyang betelong nan weighing coach. Way melingan, way pepol. Maingo, imunainso, kosto koryawan at count. Rapture, panuyawan mawa.
Rapture ye bebuk talan mepungkan aban wiyawi mon koch tokoriyaw. Rapture kauno kalep mamangi. So German. Ngan sarawi so wewegi. Jesus so wewegi. Sam kalep mamangi. Anson rapture. Enak John wiyawi. In a split second. Rapture ban wiyawi. Bebuk talan mepungkan. Kasamo Christ na namor. Maitang Christ and kakao namor. Wiyag Christ as son kawait. Monik Jesus Christ mon me koros. Bay ko kapoyata sapul mamasan kan koros. Chailen Peikiong sapul mamasan kan koros. May pilmanew kiyang chail. Kachailen emasanik chailen baptize la. Kalula wali ka baptize la. Namaran count Jesus. Baptize and peel. Katututinan peel. Ewiya kilelen a chail. Within sang tipachailkan. Yang Christ, lokolok, pola, o biliyasata. Yaskita more cup, more makalakal. Arkasampal, chalanana go through process it. Kasamo Christ na more, baptize and peel, o Momourki Mahsen Koht. Ran koros. Batang Mahsen Koht. Uya kapakapang kauna Koht. Kamakal ta champas wach pengen sarawian kak sawasay komuyongoy. Ingan sarawi mawia sawa sa pachail. Sila pachail mabansin sila ikachail. Yeyang kachail. Kamaraini ikachail pagchaite puralanan rocho-rocho. Po memoriang witingan chapel, memoriang setan. Iba kan kapukurochi child, kiyang child and child mimilan rocho-rocho. A memoriang kauna marain. Marain me koros. Cheban marain ke me koros. Cheban ke kait nan alyo me chuk. Ab cheban chukak salongala. Cheban kak ola. Cheban chukak poputi. Pueki. Me yeyang kchail kakalway kchail. Sensere kchail. Bebeken kchail. De me koros. Ari yay kapakap. Karusia. En kalula. O wali yakapla. Solaran so. Chailen Poahsoaniki Mahsen Koht. Och chailen Dedekihla Koht manage. Ak chaipan anana kapayata song siluo. Chailen Rong sa pulma Mahsen. Rong o tatonki. Chailen Dedekihla sa pulma Mahsen. Peik o kapayata. Kalanganan Koht. Kapungkiyang kauna sa pulma Mahsen Koht and patnan mongyong koros. Kalanganan kupurkan koros meyang yanan clockwatch. Kaunon kachin kapeta sa pulma Mahsen anewe mongyong. On kachin kamaraini amanaman kchail. Tamak chay konong wiya. Sangmech opil kola. Kalanganan kupur koros. Chay leubano kapakap. Lord Jesus, kalanganan ko mamayang kapungkiyong ko mo, Lord, sa pulma Mahsen. Sa pulma Mahsen, Lord, and patnan mong yung koroso, Lord. Pasan kak payaw taot ki, sen kak Momourki, sen kak pay ko kapayata, Lord.
Maing Sam yay kapaka pokatawang komo Lord koros mesay kotonan morwas Maing Sam kasaleyang ray Lord alma pung kasaleyang ray Maing Sam komo kochaman metran limpa kalangan Lord komo kochaman mesarawi me manaman me lapalapya me socha mego chapalang komo Lord yay kapaka Lord korusya me miminan kapal sa jilipilipil Lord kamu kasih pokata rel kapalakan kamarada rai kacau-caukan kangatrela kapaikan bona rai more Lord kamarai ni rai Lord kalwai rai to mengsam o Mahsen ko makin kasih kalwa to haramas Lord nan more wajo mengsam kamu kalep mangi answer mengsam the right time for each one of us oh Lord kalangan kamu Lord Jesus yai kapakap sapul mo protection po niya will mong yung Lord. Kamu rete sapul mo makapay po nas moro Lord. O sapul mo manaman kan koros Lord. Dan kan sansalta po nas mo Lord. Po san kan katkatete. Sapul mo mulingan. Pachapas makan sansal po niya will more. Kalangan kamu Lord Jesus. Kaprawang ko mangsama kapeng kasapal kalangan. Si aleti at maula. Sa aletis kamarayan pan sa Mahsen Lord pawedi kan koros Lord kalanganan ka mo Lord Jesus imap kas koros Lord may pukatawang ka mo Lord kap nga ka maramuyo mangsam kam kachin yeya nga manaman kicho Lord o kalaw telas mong yung an lalapos mong yung an Peikiong ka mo Lord sen ka ko ay mangsam o mimitinan mo wasang ran wachopil ko kalaja amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kalangan ko po may karusa. Good morning, good evening. Kasalilya main ko.